Watwewe ulangnya ulas Sa'ban ulang nangakui nabita maka da ulan nah pak maka da itu nabita syahrul rajab syahrullah ira ulan raja ulan na po Allah Ta'ala syahrul Sa'ban syahri kata Nabi ira ulas Sa'ban nasa nabita ulakku syahrul Ramadan syahrul ummati ira ulan ramalang ulan na umatku jadi telu ulang ang kamapunay ulang raja po Allah Ta'ala ulang Sa'ban nabita ulang ramalang ulat tak naya ulangnya si tonray telu jadi maka itu pandrite besok rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca ia ko ulas Sa'ban salawat ia mako koe salawat tapi gay tau sahakangi baca salawat ko manurut tau pandrite si cek na si sabuh lalan na si soy tapi makanja ko tulip pagana 10 sabuh iya 10 sabuh salawat dalam sehari semalam maka da salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad iya makanja ko yule pagana 10 sabuh carana ibaca 10-5 menit waktu yon baca yolona sampai japaralue 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampai japaralue insyaallah si sabu ko 10-5 menit apa ya kota baca tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10-5 menit naganna si sabu jadi aku tak baca ya ro 10-5 menit yolona sampai jas subuh gana ni si sabuh tak baca tu imon rina sampai jas subuh si sabuh jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah sholat pas 10 sabuh nah iya ro tapi matu ko ramalangi kama cawe nih iya ko ramalangi mengaji ki iya tapi kayak ini mengaji apa iya tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na nabita maka dah iya tu syafaat na korangnya luar biasa iya luar biasa ko korang itu malingi assalamualaikum pak mapamula ko lalaku buru tede ni calah ko korangnya malingi assalamualaikum okus surimonri di yaumil akhir itu luar biasa juga ko korangnya makanya maka itu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya apa iya ko nabita maloli sumopi tamarana kemalai umat nah berarti okoki naraka ijempu napa ya le syafaat tapi ya ko korangnya de memato nagis saite api neraka jadi yaitu ampai kaistimewaanna makanja nareko tau saha kangi ko tulip patamai korange koramalangi namo cicemi tau saha kangi tapi mandari itu ko bunga tame ramalang poh magalak mengaji nah baca 2 gesok sisana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh nana bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah de nama gampang maka ko ye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallam man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadilan naran jadi nani gini tau mario marennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena iya jadi angka 2 telu penjelasan ko iya namanya lo sampaikan kega ya setau mario pak madupa-dupa tu tau mario angka tau mario tamar ramalama matunu patasan
Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Makde to pandrita ia sange Mario pada ko angkata mutta melo pole melo lobolata namalada ipurio rannu ya rotamu. Age pasadia ko malada ki Mario merannu ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Halo? Makanya matu komelo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai wisapreta yero deto suruh kitolai kaderata deto jadi yero sapreye itolai pakaiannya makanya koto meli pakai baru aja nih kau memang lepas tapi napa to meli pakai baru terlambat ki ia makanya kometa maramalat to meli pakai baru ia naruh ipake lo malepa yo poidi labap ya labap pi yang sana ia naruh ipake matarawe yo poidi wanya lepar pinapa belo pi malepa teh napa lo meli waju pak memi pake malepa de iya ro pakenge makanja yeli komelo itama ramalang sekitar talungas somelo natama ramalang loni mak balanca pakaian jadi tania kami mati makna iya na pakaian melo upake lo mataraweh melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi iya ro pakaian nyona ta paresa-paresai iya ro di melo ta pake meli pakaian aja na di masalah asele porkas kamaha tanggal liang waju-waju masalah itu jadi usahakan maka betul-betul halal lah iya ko maka dai mak balu resapi mak balu kan kagabata mak balu resapi napa wadi to meli waju tabalu ni jolo aja mo na mega namo si pasam yeli pakaian termasuk ia setau Mario mernu mulai ulan ramalang ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angkat tu biasa makana de tu gaga tau kapa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki maka lebih ku carane sengit dia sunat tobat dia biasa ia sengit dia sunat tobat mandi biasa ajenne ki jolo pasi kanja na tu koto melo ceme melo ki dio isunnakan itu mak jenne sunnah hukumnya berwudu setiap mau mandi setiap melo ki dio aja tak ada dio junnu bawa teh nampai suruh mak jenne de semua setiap waktu meki dio meki dio tangabani meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ia lelewe ia kot sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya rokui boloi ya jana tu dio pada balebe le japo bami mak balak mako de namo tu dio makan jatuh nareko to masih sikiri betul ngena iya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau
talagai sia cura si bawa dio ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro leto tu gaga beda na diulangi masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini kami matu itu mengilau doang supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia curang si bawa dia nah iya naro ya semandi sunnah taubat makanya kau purai asam paja sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan sampai sunnah taubat ki ya jitilau yo ko po Allah taala nalagama nang isinin na atas salang tapi ya ro andrewe paralutoki matika awaya tu komandre andre harate makadai nabi talantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania 40 sona 40 wanina deni tarima pak dongeng nanya tona ko to mandre andre hara yolona ramalat tu dega latu malapat tai de panitarima na jemmu to gang itu jadi tabakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakaian melo ipake tapi aku dia gaga maka ya narot tapake baju jutang kami mangeh pak kamu je tu ka pasal sapa ta tahun dulu tali de to penang kata pake mani malepak pite na pake angka budi ya narot tapasu aja na tataro ko la marie apa ya tu ko mate ki baini monre mi tu pake masuli kamaha talyangin napade tonang kata pakai madari to lopi malapa name pakai na sampaja sunnah man ya to perengi iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja perlu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang itu lina pakai tola ini wasange ya naro sampai sujadange makanja makan jatuh tu ko tatarge bani pai di makun rayu patongangi nasaba makalaliu arepana pak mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja megatonit modern COD mani grab nah memang repa pabuka ko ba manirap pa masuro matalipo mo ni bawa ngantara ka nga mega di makoko budi ang kapawita maripa law ba manibuka ko warung padahal makanja tu ko mabaraka iko idi panasu liwat tu si salana baraka na ko hindi manas. Yaitu ampai yang kedua telu tu amalan na paguro nga guru ta. Nomor si dia ko tuma bisa warra. Nasuro ki baca salawa si ba bismillah ka 20 sidi. Ko tuma bisa warra. Tapi aja mo tala dia jamo ta kada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ka 20 sidi si ba salawa ka 20 sidi. Namo salawat Jibril ni. Makanya menurut penjelasan Nabi Sarotau Pandrita makada itu amalan wirid makada ya ko angkat tahu Nabi Saywara ena baca yaitu malomo agak istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Ya jitannya je bawang, namo je tutannya anak tak. Ya ini ko mapak botin katau mapak botina. Ayo likilo manasu. Iya ko bisa waraki. Tabaca ya roh. Supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu de nama tojo hati nanae ko ya tu yamalkan. Ko to bisa warra. Bacangi bismillah si basalawa. Maka de to pandita bita koro 20 sidi. Angka to makalah namo 10 sidi mi. Kalau makalah namo 10 sidi mi. Namo de nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripan niya ko 10 sidi di.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengadu beras mengikuti arah tawaf. Napa ku bisa wara. Pura yaro. Napa inasuh. Itu ya. Iya miko madari malagay anana pak katoto nana madari malagay. Masih surang. Tulimelo si jaguru. Makade guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang. Iya ko ni jumai timpui syahada. Iya ko ni jumai timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringnya si penne. Napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala siaro cide ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan insyaallah dena laga-laga itu nana masih surang. Ya mi koci dia nak tak aja nah. Pak Deto kan yo malagay. Ya. Pala ide gagana na malada pa. Iya. Kecuali iya na tu ampai ang kato tu pake to siya lebinengang. Kataw to lima lagay si balakay na mapangewa si babay nena. Ayan na tu tasuro mamalkang. Tasur timpu ilakai tasahada ki idigi makanya Nabi itu disunnahkan itu bisa mau tatimpu lakai tabu nah paja nih maka macam itu timpu padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah. Dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mega itu sunnah Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan. Itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mungkin siya katanya 5 si babe neta ko jokai. De nama kokoy. Pak aja nih. Jadi waktu nak apa buat timparun tu 5 kajo. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si kau tahu deh napura boti siak katanya 5 tak tambah dosana. Jadi ini. Kemudian itu tadi makalaka tapas sadiai. Namuji tu andrewe makanya toh. Kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinah. Tausahakan ya. Ia koman nasuki koramalangi usahakan inang kalabina cek de betongan lah. Angkawat dia lengi bali boleh. Maki buaki papa buka makanya kong kalabina cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kairi bali bolata bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi penena rewa talisaritoi tausaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukato tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongangi apalan pada apalan itu tau mapuase itu gerehe lolongangi apala pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongami hadiah pada gan apalan nah jadi aku makura-kurangi di apalan dosa apalan puasa tak kena tambahan na pajak kamu magalaki mak gosip deto gapa puasa kue magala mak gosip deto tu narusak puasa nate ko mak gosip kurangnya palan
Biasa kilo pasai taroki maka ada diskon. Makole batu. Pure masam paja subuh. Monroi masigi ede nak dek. Dega pacara ma bawa mak gosip ide. Si ganrosu mak gosip. Latu ele berarti si jangi mak gosip. Bangkerok memang dia tu. Lo si masam paja rewa ilo bolana. Na juju selit dan juju sujadan lah. Malah lalepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai. Tapi dia tu kago ko di. Cik dia ko ya bola, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batai bacurita. Mak gosip ya. Dia ko maku itu de gaga, de pedadapi tangga sona capu apalan. Iya. Jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipa buka pa iro tau ipa buka iro angka apalangi lolongang. Nah yan na to nang katau pa deto kasi na sukula da apalan na puasana to na megalada tapi apalan na puasana iro tau na pabuka nasabari na suku. Nah iro pahalana tapi pahalanya tanya syariah aja tersalah paham makro menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan. Dena ko tanya syariat puasa pahala puasa. Nah ya na tu biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa biasa sa dingero ko ramalangi katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu biasa makro di angka to masalah na itu Pak Bu. Kato masalah na itu magai cicam ni mapabuka selama ramalan. Pada ternyata waktu nanya ternyata giliraku. Iya ro angka ita puasana supaya aja na lo bawa tuwe. Iya ro ita puwe dia sata pada makana wajib. Tapi iya rode ini tak puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja demi na cocok ko dege perenuangi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ay dega agama ko tu makada yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kong kata lo mangumrah ko makka ko ramalangi. Ay de, kamana ko tu tatala. De gagay tapuasan na kadayano si Bapak pabuka. De. Nah. Makito. Namigatoje tu lo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni mandre baraka. Mudah-mudahan masam panjang. Apa ya tu korang malangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya. Ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat pi asat tanah paki pampabuka de. Iro ita pu asanna memang majami ko de agama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini makada mapabuka pertama. Ia tu ko asat tapat tatajan nai baca. Dena tu tapabuka letu capana. Padahal matan relada tu apalanna. Jadi aku pura ni tak puasa ta. Namo ta 10 manibet pata bawah. Wairinu. Bawa ki wairinu lo masigi tataroy. Cuma kami pasangannya Pak Megato tu tahu makorowi tak orang malangi. Tidak ditahu itu. Koma matarawi. Senrakana late ko matarawi. Rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arwae biasa tu kopure matarawe 2 rakaat malau wairinu ninungi. Biasa kita ka. Baka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe 4 rakaat. Wah, mak bagi wae na paninung. Aja tinung nareko matangang palawangan na sampajang isi sampajang. Sikiri dengan sikir. Apa itu Thomas sampajangnya mempela alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh.
ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar, nanti keringat kita akan keluar. Ina tunak kada nabita baraka lopo na punay itu tau masampayangin na turungi pusa. Yo pwede ko to masapasampayan na turungi pusa imangi sasay. Arang kamako imangi tanam turuma pusa ini. Padahal baraka lopo na itu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya itu kotopura masih kiri aja to minum. Kotopura masih kiri kecuali to pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa itu we ubuka pas tutu na we ma barasanji te na mahalul kiam ibuka ipat tutu na. Irwe pas selesai masalawa inungi na sebab baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja, aja jolo tino. Pasangi mapala alelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tapahan nih. Mega apa tu tahu ko pura masampaja, apalagi maledo pulo, pai. Iya na pura assalamualaikum assalamualaikum nala si air galase deh na iso si angkatau tulasan na nasa gorotero makadenang katau to limino palawangan na sampajangi detu nule perang itemena ndak bisa menahan air kencingnya. Iya, jadi itu saya wasiatkan akada-akada aku tomadak ka ustaz iya ko detu le perang inun dek to harang tapi makedeto pandrita ahli sikire iya si kanja na kotopura masikiri paja mi mapalla lewe napaki minum tapi ya kotopura masalawa pasti sumpungi wairinunge misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Kira itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imamun Nawawi Ad-Dimashqi. Penulis kitab hadis Arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makadai engkau naro pakutana maktama makada. Agay pigaw ko puasa na din na tumarat jilat dak bela. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na yaitu puasa tepat mematu tiya wangi. Iya nama kanja mo tepat na te na mo to mato getto magala to puasa. Itu. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ay. Napai tate 10 gimpe nih. Jadi tapi angka papa gurun napat tareka saya biasa ajarkan maka daya